Şapalakta orup kas benim, akanday boldun beni tas benim. Körüp senin soğuk gözlerinde, ketip kaldım bana bas degen. Assalamu alaikum dostlar. Bugün Kayrat Nurtas bilen Argoniyanın maskünem degenlerini birge sabak жасаймыз. Aldı men ornap bereyim. Kayırmasını ornap bereyim. Şapalak doğru kas beni, akanay boldun beni tas beni. Körüp senin soğuk gözlerinde, dep kete beredi. Bize Kapadasır 6-cı latga men tananysim kelipdir. Sizlerge öz tananyışlarыңызга байланыштуу коя бересиздер. Көрүп тургандан эч кандай кыйын жок. Баары сиз басында биринчи куплетте солай башталат. Мен дұрыс сөзүм билмегендиктен кайырмасын гана айттым. Ал эми аккордпен таанышайык. Аккорд АМ аккорду. Биринчи лат экинчи струна, экинчи лат төртүнчү, экинчи лат үчүнчү. Дагы да кайталайын. Биринчи лат экинчи, экинчи лат төртүнчү, экинчи лат үчүнчү. Келесі аккорд ДМ. ДМ биринчи лат биринчи струна, экинчи лат үчүнчү, үчүнчү лат экинчи. Келесі Е аккорду. Е аккорду АМ аккордун устаган сыяктуу бир кадам жогору көтөрүлөбүз. Ал энди кагыз калай? Кагыз фа семерка. Мына жерде суретпен чыгып турат, стрелкамен. Төмен, жогору, төмен, жогору, төмен. Төмен, жогору, төмен, жогору, төмен. АМ'den başlayımız. Deyem. Körüp senin soğuk gözlerinde, ketip kalıp bastı. Şapalakpen orup deyem, kas beni, akanay boldun beni. АМ as beni, körüp senin soğuk deyem, gözlerimde ketip kalıp АМ bas beni. Осылай кете берет. Осымен біздің бейнелі сабағымыз аяқталды. Өте қиын да емес, барлығы оп-оңай. АМ, ДМ, Е. Болды. Басқа қиын аккорд жоқ. Достар, каналға жазыламыз. Заказ береміз, тапсырыс береміз. Akanday boldun beni tas benim, körüp senin soğuk